Unene wa thoko ino uringithanitio na thoko ya mahiu ya Kimarel kaunti-ini ya Baringo kuria mahiu mendagirio mweri-ini wa Dithemba o mwaka. Arimi maumire ngongo na ngongo amwe magiuka kwendia na angi kugura mahiu mbere ya thiguku ya Easter. Mithemba ngurani ya mburi na ng'ondu ikwendagio mburi gatagate ga ciringi 4,000 na ciringi 10,000. Mambo ya soko kwa wakulima ndio ile kitu muhimu sana, kwa sababu hiyo ndio inafanya mtu mkulima anapata pesa kwa mfuko yake. Kwanza kabisa nataka nishukuru wananchi wote kwa kukuja hapa siku ya leo kuungana nasi, wananchi wa Soin. Sisi tuna furaha sana kuhost Easter Goat Auction katika kaunti mzima. Kwa tumewakaribisha wageni wote hapa Soin kama wakulima. Tunafurahi sana kwamba finally mbuzi zetu zimeweza kupata market. Ni thoko inyitetwo mbaru ni thirikari ya kaunti ya Nakuru. Gavana Lee Kinyanjui akiuga ati matuko-ini meguka igukorwo iri thoko muingi uri koragwo na ihinda ria kuonania unduire wao. Tukwanjia thoko ino na turimikaga wiki imwe tutanakinya Easter niguo tugakorwo twina kamweke ga kota kumagurira othe na niguo tuhote gukorwo tukimoya iguru. Kwanjiririo gwa thoko iyo ni ikinya inene hari kugacirithia muturire wa aikari ya kaunti ya Nakuru na makiria Rongai, kuona ati ureithia wa mahiu ni ukoragwo wikirirwo muno guku. Sasa ningetaka kwenda kwa mchango wangu wa 300,000 which is 30 goats. Thirikari ya kaunti ya Nakuru ni yanjiriirie mutaratara wa kuheana njanjo kuri mahiu mwena wa Rongai niguo gutigirira ati mburi na ng'ondu iria cirendio thoko-ini iyo na ingiri mwena wa Surai citire na mirimu. Turajirie na go sign memorandum of understanding na kevevapi aria mathondekaga vaccinations icio ciothe, na turenda uka gukinya mwisho wa mwaka Nakuru ikorwo declared disease free county, ati gutiri handu na ha ungithii ukore hena thina tondu mahiu maitu mothe nimeukorwo mathondeketwo. Muigana wa ciringi milioni 5.2 nicio ciarikia kuunganio thoko-ini ya umuthi, ari hamwe na mucango wa ciringi milioni 2 kuma kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, mbeca iria citwanyitwo kuongerera utonga wa itura riri na uguo gutiririra arimi. Ngiribotera Inooro TV ndi guku Rongai kaunti ya Nakuru, njitagwo Simon Gure.